Inshuti bavandimwe mukurikiye radio televiziyo Umukino TV, mboneyeho umwanya wo kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Uyu ni wa mwanya rero u Rwanda rwacyuye abantu 10 bari bacurujwe muri Myanmar. Inkuru imwe ukwayo, umunyamakuru wanyu $6000. Inkuru twabagejejeho mu ncamake nigira iti icyo gihe ntikiragera Minisitiri Nduhungire ku kwiyunga ku Rwanda n'Ububirigi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko kugeza ubu nta biganiro bihari bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda n'Ububirigi, ndetse ashimangira ko icyo gihe kitaragera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost aherutse kugirira uruzindiko mu bihugu byo mu karere birimo Uganda, Uburundi na RDC. Ubwo yari muri Uganda yagiranye ibiganiro na Perezida Yoweri Kaguta Museveni byibanze mu mutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, ariko biza no gutangazwa ko uyu mudiplomate yasabye Museveni kuba yakunga igihugu cye n'u Rwanda. Ku mugoroba wo muri iki cyumweru mu kiganiro yagiranye na RBA, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko iby'ubu busabe bwa mugenzi we yabyumvise mu itangazamakuru. Ati ayo makuru twayabonye mu binyamakuru, ntabwo twigeze tubimenyeshwa na leta ya Uganda cyangwa undi uwo ari we wese. Yakomeje avuga ko icyo u Rwanda rushyize imbere ari ibiganiro bigamije gukemura intambara yo mu burasirazuba bwa RDC, ashimangira ko iby'Ububirigi bizaba biza. Ati twe ubu muri aka karere turimo gushaka gukemura ikibazo gikomeye cy'intambara mu burasirazuba bwa RDC, ubu nibyo duhugiyemo. Ibibazo n'Ububirigi byo bizashakirwa undi mwanya. Kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi aza mu bindi bihugu byo mu karere n'uburenganzira bwe, ariko uko byagenda kose ibyo yakorana nabo ntabwo bireba u Rwanda. Abajijwe niba u Rwanda rwiteguye kuganira n'Ububirigi kuzahura umubano mu gihe cyose bwagaragaza ubushake, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe ntabwo kiragera. Ubu turi mu bibazo byo mu karere tugerageza gukemura ibyo bibazo bindi, igihe cyabyo nikigera tuzafata icyemezo icyo gihe. Muri Werurwe 2025 nibwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububirigi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bwarwo. Iki cyemezo cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububirigi bwari bufite mu Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari ya leta yaba iyo mu gihugu na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda nawe yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububirigi cyangwa ibigo bishamikiyeho. Impamvu y'ibyo byemezo nuko hari hashize igihe kinini Ububirigi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri RDC. U Rwanda rwarabihakanye, rwamagana iyo myitwarire y'Ububirigi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe bwarukolonizaga hamwe na RDC ndetse n'u Burundi. U Rwanda rwemeje ko ruri mu biganiro byo kwakira abimukira bo muri Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemeje ko u Rwanda ruri mu biganiro byo kwakira abimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingingo yagarutseho kuri iki cyumweru mu kiganiro Inkuru mu makuru cya RBA. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwinjiye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugamije gukomeza gutanga amahirwe mu gukemura ikibazo cy'abimukira. Ati ayo makuru niyo turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko na mbere twari mu biganiro n'Ubwongereza, ntabwo ari ibintu bishya kuri twe. Usibye n'Ubwongereza, muzi neza ibikorwa twakoze bijyanye no kwakira abimukira bari barafatiwe muri Libya. Yakomeje avuga ko n'uwo mwuka turimo wo guhanda amahirwe abimukira bafite ibibazo hirya no hino ku isi. Rero ubu turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo birarangira ku buryo twavuga ko bizagenda ukunuku, ariko ibiganiro byo birahari.
Minisitiri Nduhungire yatangaje ibi mu gihe hari hashize iminsi mike ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bitangaje ko u Rwanda rushobora gutangira kwakira abimukira bo muri Amerika. Ni ibintu byatumye abanyepolitike bo mu Bwongereza barimo Suella Braverman wahoze ari minisitiri w'umutekano bashyira ku gitutu minisitiri w'intebe Keir Starmer bamushinja gutesha agaciro amasezerano igihugu cyabo cyari gifitanye n'u Rwanda, none Donald Trump akaba agiye kuyabyaza umusaruro. Yagize ati wakoze neza cyane Perezida Trump, twe urukiko rw'i Burayi ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu twabujije kohereza abimukira mu Rwanda. Ishyaka ry'abakozi ritesha agaciro amasezerano yacu ku munsi wa mbere rigeze mu mirimo. Yakomeje avuga ko aya masezerano yari kuba yaratanze igisubizo ku kibazo cy'abimukira gikomeje kugariza Ubwongereza. Aya masezerano yari kuba yaratumye Abongereza barushaho gutekana akanahagarika amato y'abimukira. Abanyamerika bari kutwerekera uko kurinda umupaka biboneye bikorwa ni igisebo ku Bwongereza. Mu Gushyingo 2024 nibwo byatangajwe ko itsinda rya Perezida Trump uherutse gutorerwa kongera kuyobora Amerika riri kwiga ku buryo bwo kohereza abimukira bari muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bihugu birimo u Rwanda. Umwe mu bantu ba hafi ba Trump yagize ati Trump yiyamamaje atanga isezerano ryo kwirukana abimukira binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi yiteguye guhagarara ku ijambo rye. Itsinda rye riri kureba kuri gahunda y'u Rwanda aratekereza ku kohereza abimukira binjiye binyuranije n'amategeko mu Rwanda no mu bindi bihugu ku buryo bataguma ku butaka bwa Amerika. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro u Rwanda ruri kugirana na Amerika kubimukira bikiri mu ntangiriro. Indi nkuru nanone, u Rwanda rwacyuye abantu 10 bari bacujwe muri Myanmar. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yacyuye abantu 10 bari bashutswe ko bagiye guhabwa akazi keza bakisanga muri Myanmar bakoreshwa imirimo y'agahato, ubujura bwifashisha ikoranabuhanga n'ibindi bibi. Ndetse hari abandi 5 bakiriyo ariko hari gukorwa ibishoboka ngo nabo batahe. Benshi mu bajyanwa gucuruzwa muri Myanmar bava ku mugabane wa Afurika bakanyuzwa muri Thailand babwirwa ko bagiye mu kazi keza kazabahema amafaranga menshi. Babizeza umushahara w'ibihumbi 2,500 by'idolari ku kwezi, ku buryo buri wese yumva ubuzima bwe n'umuryango we bugiye guhinduka. Byose bitangira urugendo ruzagarukira muri Thailand bakisanga muri Myanmar bagasinyishwa ku ngufu amasezerano mu Gishinwa avuga ko bazajya bahembwa amadolari 400 ku kwezi, ariko nayo ntawe uyabona yose. Baba bakora ibikorwa by'ubutekamutwe bwifashishije ikoranabuhanga, bateka umutwe mu gushora mu mafaranga akoranabuhanga cryptocurrency. Buri wese agakora amasaha barirwa muri 17 ku munsi. Usinziriye cyangwa udakora cyane akatwa umushahara, ugakubitwa inkoni cyangwa ugakubitishwa amashanyarazi n'ibindi bibi byinshi. Ibi byabaye ku banyamahanga, ariko n'abanyarwanda benshi bisanga muri uyu mutego kubw'amahirwe bamwe bakurwayo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira OIM hari abamaze gucyurwa mu Rwanda, ariko hari n'abandi bakiriyo. Ati guverinoma y'u Rwanda ifatanyije na OIM mu cyumweru gishize yacyuye abantu 10 bari baracujwe muri Myanmar. Dufite amakuru y'abandi 5 bakiriyo kandi turi gukora ibishoboka ngo tubagarure mu rugo. Yolande Makoro yanditse ubutumwa asubiza umunyamakuru Richard Kwizera wari umaze gushyira hanze amakuru avuga ko hari abanyarwanda bari muri Myanmar na Laos basaba ubuyobozi bw'igihugu cyabo kubatabara kuko bagiye muri ibyo bihugu bizezwa akazi, ariko nyuma bagasanga bari mu bikorwa byo gucuruzwa. Umuganda witwa Jalili Muyeke wajyanywe mu bikorwa nk'ibi muri 2023 akabivamo
2024 yabwiye BBC ko amezi 7 yamaze muri Myanmar aricyo gihe kibi yagize mu buzima bwe atazibagirwa. Ati narakubiswe nteshwa agaciro nkubitwa amashanyarazi. Iyo bakubonye usinzira cyangwa ukoze ikosa ahantu runaka bagukubitisha amashanyarazi, ni amezi mabi cyane ya mbere nagize mu buzima bwanjye. Abajyanwayo bahabwa telefone bagategekwa gushaka nimero za telefone ku mbuga abantu bashakiraho abakunzi, bakaziha abatekamutwe baba bicaranye aho, nabo bakabumvisha ko bagomba gushora imari mu bucuruzi bw'amafaranga koranabuhanga ariko bababeshya. Kugeza ubu muri Myanmar habarirwa ibigo byinshi birimo ibihumbi by'abantu bajyanyweyo ku gahato bagamije kubakoresha ibyaha by'ubutekamutwe. Muri Werurwe 2025 ku mupaka uhuza Thailand na Myanmar hari abantu barenga 7,000 baturuka mu bihugu byose byo mu isi bakuwe mu bigo bikorerwamo ubutekamutwe muri Myanmar. Amakuru rero twabagejejeho tugiye kwasoreza ku nkuru isetsa. Umugabo wapfuye ijisho, murabizi ko umuntu wapfuye ijisho rihora ririra, noneho yahuye n'uwacitse akaboko. Noneho bahuriye mu nzira barasuhuzanya, umwe uwapfuye ijisho nyine atangira kunyega, uwacitse akaboko ati yo ese burya nuko wabaye. Noneho uwacitse akaboko nawe ahita amubwira ati ese niyo mpamvu urira. Murakoze cyane rero, naho mukanya mu yandi makuru azabagezweho. Imana ibaha umugisha, ibaha ibyiza byo muri uyu munsi, ibarinde n'ibibi byo muri uyu munsi. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu $100.